Thank you, Bafethu. So this season iKaizer Chiefs yastruggle ngempela ukushaya amagoli, so they had to go to the market bathole i-striker. Guess ubani abamthola? Bathola uMorris bamsayina from iSuperSport United, wafika-ke laphana kuKaizer Chiefs. Bebathi uzoshintsha ngempela izinto laphana eNaturena cause it was promising, it was a very promising striker, une-physique, angakwazi ngempela ukukhompitha noma alwe nama-defender, but kuKaizer Chiefs maybe iKaizer Chiefs inkulu kakhulu for yena, akakakwazi ngempela ukuperforma ukuthi baze bamncome abantu. Ucoach we-Kaizer Chiefs izolo ukhulume ngokuthi yena ufuna i-striker. Ubuza ukuthi okay, ucoach we-Kaizer Chiefs uthi ufuna i-striker sikhona bamsanela sona, but guess what, leso striker leso asidelive ama-results, yabo, yi-problem. Kusho ukuthi yena ufuna i-quality striker, uyazi ukuthi ufuna siphi i-striker. Kaizer Chiefs if kumele i-compete for izinto, kumele ngempela imtholele uNabi i-striker if uzohlala, because sekhulume naye in public ukuthi yena ufuna i-striker, uyawa-create ama-chances but akakori, so ufuna i-striker esi-deadly. Asiye kuma-comment laphana bafethu online ukuthi abantu bakhomenta bathini ngalo mdlali lo uMorris as i-striker nje, yabo. Kuthiwa umuntu owamsayina laphana ku-Kaizer Chiefs wamake sure ukuthi ubulala i-progress e-Kaizer Chiefs, kusho ukuthi akukho la i-Kaizer Chiefs ezoya khona ngale striker lesi, yabo. Akusinje i-material e-Kaizer Chiefs, basho kanjalo laphana online, yabo. So yeah, omunye umention ukuthi uRasmus angenza kangcono kabi kunalo muntu lona, yabo. Omunye uthi uShiva Vero, kodwa nje uShiva Vero waye private school. Omunye uvela athi hayi akavula i-tech shop lo muntu lo. Omunye uthi i-poor striker lena, akazi ukuthi ngempela iKaizer Chiefs yamsayinelani lo muntu lo, indaba yakhe ayikho, yabo. Akabe i-defender, akukho late ukuthi a-change i-position, yabo. Lana omunye uthi akusiyona i-material eKaizer Chiefs lo muntu lona, kumele nje ahambe, akahambe mahhala, asinandaba noma kuthiwa uyathengiswa, but angahamba mahhala, ayikho into asinika yona laphana kuKaizer Chiefs, yabo. So omunye uvela athi ayi lo muntu lo off season kumele ahambe ngempela. Cabanga nje i-image yeKaizer Chiefs inama-player nje, lo muntu akanalo negoli elilodwa, yabo. Sedlale more than 10 games but akanalo negoli. Omunye ukhala ngama-shot on target, uthi lo muntu akashayi nokushaya-ke epalini, athola ama-shot on target, sibone ukuthi akanawo na more than 5 ama-shot on target laphana. Udlala liphi ibhola kanti, yabo. Omunye uyathuka nje uyamangala, uyasho ukuthi angi-understand ukuthi why uJunior laphana, uKaizer Junior we-Kaizer Chiefs, uthi wamsayinelani lo muntu lo, wabonani kahle kahle kuye, yabo. So overall izinto azimhambeli kahle ngempela uMorris laphana kuKaizer Chiefs. Angazi nokuthi uzokwazi na ukutshentsha izinto, because the way mina sengimbone ngakhona mangimbukela as i-striker, angiboni kuyi-striker esihlakaniphile, yabo. Khona nala ngambona khona shooter, i-confidence ngathi akanayo, because if uzoba i-striker kumele uhlakaniphe, yabo, ube isigebengu, ukwazi ukuzi-create-ela ama-opportunities, ukwazi ukuvulela ama-play, ukwazi. But-ke ku-defense yakhe iKaizer Chiefs nayo ayi-create, let's say mhlampe ama-players wakhona enawo awekho good enough ukuthi amthole, ambone ukuthi udlala kanjani, akwazi ukumfida the way adlala ngakhona, because sometimes i-player alikho good enough, but nina around lona kumele nibe creative enough, nimbone umuntu ukuthi udlala kanjani, nazi ama-weak point wakhe nama-strength, and nimdlalise according to ama-strength. But-ke kunzima kakhulu laphana kuKaizer Chiefs, ama-players nje amaningi ayastruggle, yabo. Omunye uthi ngicabanga ukuthi mhlampe usindwa ijezi leKaizer Chiefs ngoba li-heavy ngempela. Ya, ukudlalela i-team efana neKaizer Chiefs bafethu, or yesitathu seKaizer Chiefs akukho lula, because i-pressure oyitholayo nje ngokudlalela iKaizer Chiefs akukho lula ngempela. Omunye uthi am-release nje ku-contract yakhe, ayikho indaba yakhe. Omunye uthi lana mude u-strong kodwa nje akasiniki lutho. Omunye-ke nangu ukhuluma kahle ngaye, uthi lo muntu benza kahle kakhulu laphana ku-SuperSport United, waqhubeka. But-ke kuthiwa belapha ku-SuperSport, ngabe i-SuperSport ayikho ku-relegation, yabo. Uthi uNabi akakwazi ukumsebenzisa, singamblame nje ukumblame, but-ke ucoach ongakwazi ukumsebenzisa, yabo. Omunye uthi ngicabanga ukuthi mina udinga isikhathi ukuthi a-adapt-e, yabo. So yeah, uNabi njengoba bengishilo ukuthi uNabi vele ufune quality striker maybe esifana noMayele, but-ke bona bamnika uMorris. So yeah, uMorris ngempela uzokwenza kanjani, because ayikho into azoyideliver for iKaizer Chiefs. Maybe the team, the badge is too big for him, but-ke mhlawumbe izinto zizotshintsha ngelinye ilanga for uMorris. Danko bafowethu.